umelaphi wendabuko saqala ngayo uProfessor Mabalengwe esasho ukuthi ngikhayisa nelebuli ungangiphane baba ufafa bulani ungasondela Professor egameni lokubonga ngiyazi ke ukuthi makuthinta into zabelaphi bendabuko uhlezi ukhona futhi ke usihlalo lapha kuningi izinto ezenzakalayo ngikhumbula nje khona elinye ithwasela ke laganga ngomunye umuntu afona fast wathi kwathi kwenzani singelelele ngiyazi ukuthi uhlezi ukhona nayi insizwa usikhathi senyama iyavela kakhulu igama labalili kodwa wasondela ngathi I know ngifuna ukuthola ukuthi ngempela lo muntu mubi ngempela yini ngeke sabingelela kade sibingelela Professor namhlanje silana uyabona ukuhlangana kwezinsizwa ayihlangani kahle insizwa ma isuke zidlala indima zihlangana emigangeleni zaza nokunsizwa uqala kwami ukuhlangana nalensizwa le-ende leyokuthumela ngafakungekho kuhle sihlangana udlulwa umoya abelaphi bahlangana la kungekho kuhle khona Professor bahamba uthulani manani kuphuma iphepha likhuluma ngalezi insizwa nokulapha kangade nje ngikhuluma nabelaphi eqhuphini abelaphi